Bakwethu siyadibana njalo kuleli viki uhlelo lwethu buza iBhayibheli likuphendule ikamba lejaha lakoMpofu obi umfundisi Mpofu siyakwamukela. Siyabonga. Salibonani balaleli, siyathokoza njalo ukuhlangana kuleli viki lapho esifunda khona iBhayibheli silibuza ukuthi lisiphendule. uNkulunkulu sengathi angasenzela umusa asinike inhlakanipho lokwenelisa ukubana esikuzwayo sikuphile ezimpilweni zethu. Sinanzelele ukuqhatheka kwalezi ziprofeti. Umfundisi obi Mpofu siyabonga. Siyabonga mfundisi. Okhuluma lana umfundisi uEsindlovu. Ngithanda ukuthi sikhangele incwadi kaDaniel ngo9 umfundisi. Kodwa singakayikhangeli balaleli ingxoxo yethu singakayiqali inombolo zocingo 0718444196 0718444196 nxa udinga ugwalo oluthiwa iGreat Controversy silunika mahala lolu gwalo kasibhatalisi bana uluthole luyachasisa lezi zinto mfundisi Mpofu ozakhuluma ngazo. Ngakho ke kumbula umbuzo ubudinga lolu gwalo thumela ke umbiko wakho lo umlayezo wakho kunombolo zocingo eziphiweyo. Mfundisi Mpofu kuzamela ukuthi ukuphinde kancane ungagijimi wena into ezijayele lesi abanye baqala ukuzwa into ezinkulu kangaka 200 300 490 457 BC abanye ama date babalekele ihistory scope so ke enxa ungaqalisa nje kancane uphonga ubuyela kancane sibe sesiqhubeka siya phambili. Siyabonga. Iviki ephelileyo ke lapha sibonile ukuthi uGabriel uyaphenduka. uDaniel uyakhuleka ku chapter 9. uGabriel abesephenduka athi ndoda semphendukile ukuthi ngizokuchasisela indaba liyane siyichile ngemoyeni 2300 years. So abeseqalisa ke uGabriel ukuthi enze njani achasise. Uqalisela ngaphi? Uqalisela kumaJuda. Akhulume nge70 weeks esithethe na 490 years. Esithethe na uyathi 70 times 7. 50 times 7 ngoba amaviki angu70 anti viki ilamalanga angu7. So ukuthi sibe kwazi ukuthi viki ilensuku ezingaki yi7. Then sibe kwazi ukuthi amaviki angu70 alensuku ezingaki siyathi 70 times 7. Lesithola 490 years. Esithathe thina uzisama phela lezo mfundisi. Ukuzisama. Izisama kodwa ezimnandi ngoba izinto lezi zinhle nxa uzizwisisa ubona zigcwaliseke. Ziyakuphi isiqiniselo sokuthi ubona iBhayibheli liqinisile kunjalo. So yikho lapho esicine khona sisukela khonapho mhlawumbe sisiya phambili. Bengicabanga ukuthi nxa uza kuthinte ngeminyango ukuqalisa kweminyaka le ekhulumayo u457 lwana ukuthi babhale phansi. Siyabonga. Balekho ungalalela kuphela ungabhali phansi uyalahleka. Kunjalo. So sibuyela lapha kuDaniel ngo9 ivesi ngo24 lo 25. Yikho lapho esitshelwa khona nge70 weeks le 2300 days ukuthi siqalisela nini. So sakuthinta ukuthi uvesi 25 uthi yena isiprofeti lesi sizaqalisa ngomnyaka lapho kuzaphuma khona isimemezelo esokuthi kwakhiwe kakutsha ini iJerusalem. Ngesikhiwa yithiwa is the command to restore and to rebuild Jerusalem. So ukuthi thina simaka ngani ukuthi iminyaka le iqalisa nini kumele sidinge embalini faka isikhonkwane khona phakathi yiwuphi umnyaka okwamenyezelwa ukuthi hamba nini liye kwakha kakuthi iJerusalem. Ongasikhangela ingwalo zama Medo-Persians sibona ukuthi umnyaka lo sibilo kwaba lesimemezelo esiqinileyo esokuthi amaJuda kumbe ngithi mina isimemezelo esanika amaJuda uzibuse ogcweleyo angakubeka ngaleyo ndlela. Ezinye izimemezelo lezi zingu2 ezenziwayo zazi ngathi ziyababopha kancane zingabakhululi ngokugcweleyo kodwa isimemezelo lesi esenzwa ngoArtaxerxes ngo457 BC sabanika uzibuse ogcweleyo ukuthi bazenzele uhulumende wabo ongaphansi kwama Medo-Persians. Yikho sithi thina isimemezelo leso umnyaka lo okwenziwa leso simemezelo ngo457 BC. Yikho sibethela khona isikhonkwane intambo zethu zonke sizibophela khona. Sesizabona manje ukuthi intambo singayibophela lapho izathandululwa ize iyefika ngaphi. Nasindaba. Yikho kule ndaba khona. Ubungafuni ukukhuluma yini ngeminyaka le ngamaviki lawa i70 weeks. So sichasisi i7 weeks ngibona ngathi siyithintile ukuthi siqalisela khona phana siqalisela khona phana lokuthi abalaleli kumele babambe ukuthi i70 weeks le kayisiyo kasomaviki azimele wodwa ngamaviki ayingxenye iBhayibheli esikhiwithi they are cut off eziqunywa ku2300 years.
khonoko sikubambisisa yiko sithi thina okuqalisela khona i70 weeks yiko futhi okuqalisela khona 2300 day prophecy esikhonkwaneni sethu lesiyana esithethina siyanjani siyasibethela njalo le iminyaka le ngu490 sikubambe futhi ukuthi iminyaka ephiwe amaJuda yibo okuthiwa abantu bakini your people ngakhulunywa ngoDaniel ukuthi bahambe ukwenza izono zabo njengesizwe esikhethekile bangayekeli ukuguquka umusa wabo njengesizwe uzavalwa kube sokusekelwa lokhana ukuthi hayi amaJuda isizwe esikhethekile ababe sebefuna ukusindiswa kabasasindiswa njengokuthi isizwe esikhethekile sebengasindiswa ngamunye ukukhetha kwabo uMesaya ake sidazulule yona le70 weeks ukuthi into kungakanani sibili ngasibala ngesikhathi siyabonga sicazulule sichasise siyabonga so asibuyele nini futhi khona phana eBhayibhelini uverse 25 uverse 25 uthi yena ngakho ke yazi uqedisise ukuba usukele kuphumeni kwelizwi ukuba kwakhiwe futhi iJerusalem kuze kube sekufikeni kogcotshiweyo ongumbusi kuza kuba ngamaviki ayisikhombisa sesitshelwa ngamanye amaviki la singabala kwesikhiwa ngicela sibale isikhiwa okukhulunywa ngamaviki khona lapho kuyenza ukuthi kwenye isikhathi ngesindebele engcenye kahle ngibale lapha know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the prince shall be 7 weeks and 62 weeks the street shall be built again and the wall even in troublous times. Right. Siyabonga. Isicacile kathi sizayichasisa. Ukukhulunywa lapha ngokuthi sokukhulunywa ngoMesaya la. Kusokukhulunywa ukuthi kusukela lapha ngo457 BC. Size siyefika kuMesaya. Kulule izikhathi ezimbili eziqanjwayo. Kuqanje isikhathi okuthiwa yi7 weeks. Kwaqanje isikhathi okuthiwa le ithe na 3 weeks. eBhayibhelini iscore yi20. So nxa kuthiwa 3 score kuthi ngu20 times 3 ngu60. So nxa kuthiwa 3 weeks kuthi 62 weeks. So kuqanje isikhathi ezimbili lapha siphinde futhi kule 7 weeks le 62 weeks. Ezisipha itotal yengaki ye69. So kuthiwa kusukela ngo457 BC sisiyafika kuMesaya ogcotshiweyo kuzaba ngamaviki angu69. Akuphinde butsha kancane phela isami lezi ziyalahleka. So siqale siyibambe khonapho ukuthi isikhathi esiphiwe kusukela ekuthi kusukela ku457 BC size siyefika kuMesaya. Nxa sikhuluma ngoMesaya lapha ukuthi Mesaya ligama lesiHebheru elithi ogcotshiweyo. So ukuthi kusukela ngo457 BC kuze kuyefika ogcotshiweyo kumbe kuze kuyefika lapho uJesu azakugcotshwa khona nxa singakubeka ngaleyo ndlela egcotshelwa umsebenzi wakhe kuthi kuza kuba le 69 weeks ngokuqala lokho kuza kuba le 69 weeks i69 weeks le iyehlukaniswe yaba izigaba ezingaki ezimbili isigaba sakuqala kuthiwa yi7 weeks i7 weeks le yiyo le kuthiwa eBhayibheli yesikhiwethe the city shall be built even in troublous times so kuthiwa i7 weeks le yisikhathi esaphiwa amaJuda ukuthi baqede ukwakha ithempeli so i7 weeks lezi iminyaka emingaki ungathi 7 weeks uyathi 7 times 7 uyathola 49 years so ukuthi kusukela ngo457 BC uyasubtracta 49 years uyafika ku408 BC ungakhangela embalini khonapho yikho lapha amaJuda abaqeda khona ukwakha iJerusalem i7 weeks ezinjani seziphelile khonapho so sisuka khonapho ke ku408 BC yikho lapho uqasela khona i62 weeks i62 weeks isuka ngo408 BC yizo kumele ziyesifikisa kuMesaya lapho Jesu kanjani agcotshwa khona so ungathi 62 times 7 uyathola 434 years so chayisami sibili lapho mfundisi yela ngiphinde futhi 62 times 7 uyathi 434 so ungathi 434 okulula kubalaleli ukuthi uyathi 434 uthi minus kumbe uyathi 434 minus 408 ungayenza njalo uzathola u18 mhlawumbe 26 kumbe uzathola u26 yela ngithi uzathola u26 so kusitsho ukuthi ngesikhathi swalesi esiya ku1826 kumbe ku1827 zakuchasisa ukuthi indaba sithi 1827 but ukuthi lapho kuphelela khona i434 years kusukela ngo408 BC yikho lapho kumele uJesu anjani agcotshwe khona kumbe abhabhathizwe khona nxa singakubeka ngolimo olulula yela futhi sikuphinde sithe thina
kusukela ngo457 BC usiyafika kuMessiah i69 weeks. I69 weeks nxa singazibeka ngokugcweleyo sithi 69 times 7 is 483 years. Sezibuyelisa mfuthi. Yeah. So ngathi 69 times 7 483 years. Kodwa i69 weeks lezi zile izigaba ezingaki ezimbili. Kulesigaba sakuqala esiyisikhathi esaphiwa amaJuda ukuthi baqede ukwakha iTempeli. Yiso lesi sigaba okuthiwa i7 weeks. Esithethina ngo7 times 7 i49 years. Kusitsho ukuthi after 49 years kusukela ngo457 BC kwakumele ukuthi iTempeli libe seliqede ukwakhiwa. La kanye embalini ngo408 BC base beqedile ukwakha ini iTempeli. Bese sisuka lapho ku408 BC sesisiya ngapi? Sesisiya kuMessiah manje kumsindisi uJesu. Silani khonapho yikho lapho esile 62 weeks khona. Esithethina 434 years. I62 weeks lezi zithini? I62 weeks lezi zithi ukuthi kusukela ngo408 BC kungaba le 62 weeks kumbe 434 years sizafika eminyakeni lapho uJesu agcotshelwa khona ukwenza umsebenzi wakhe wabhaphathizwa. Alright. Right. Sifika njani khonapho? Sithethina siyathi 62 times 7. Angithi konke lokhu umfundisi abanye bazathi kathi ama62 lawo wathatha ngapi? Ngizwe ukuthi bangathi inamba lezi ziphuma ekhanda lakho. Kunjalo. Anti nguverse 25 lo 26. But nguverse 25 kanye ngabala uverse 25 nguye osimbalile okhulume nge62 weeks lesiyana le7 weeks. So sithethina ngathi 62 times 7 434. So sithi yena 434 minus 408 BC. Okwenza sitho njalo ukuthi angithi ngo BC iminyaka yayi isehla ibuya ngapha phansi. So ngathi 434 minus 408 uyathola u26. Right. U26 lo usetshintsha ngoba sesisukile ku BC. UBC angithi ukuthi before Christ. Yes. So kusitsho ukuthi ekuzalweni kaJesu iminyaka yatshintsha yasuka ku BC yaya kubani ku AD. So kuthi siya ku 26 AD. Kodwa ngesizathu esokuthi kutshintsha from BC kusiya ku AD kulokunye abakubiza bethi i0 factor ukuthi akula minyaka owathiwa ngu0 BC. So ngaleso sizathu singathola u AD 26 kumele siedele 1 year ukuthi sikhave i0 year yani yaba khona in between. So kuyasifikisa ku AD 27. Umfundisi lapha kudliwa ingqondo phela. Kudliwa ingqondo. Ngiyabona ngazathi abaye bacabanga iBhayibheli nje. Into zokudlala. Into zokudlala. Hayi, lapha kudliwa ingqondo. Liphethe indaba ezijulile. Omunye wathi ungabona suchasisa lokho. Ngitsho le methi zesikolo ngazichaya udlule uchaza. Asihambe ke mfundisi. So sithethina ungathola AD 26 uyaedela 1 year ukwenza ukuthi sikhave liyana siya ku AD 27. AD 27. AD lapho bathi khona lapha. Yes. Yiku AD 27 yikho lapho esikuMateyu ngo3 iverse ngelika 13 usiya ku17 lapho Jesu abhaphathizwa khona kwase kusehla umoya engcwele njengani njengejuba kwezokala ilizwi kuvele ezulwini le indodana yami engithokoza ngayo. Khona phana ke uJesu yikho lapho agcotshwa khona egcotshela umsebenzi wakhe ukuthi aqalise ukusebenza umsebenzi wakhe officially ngokusemthethweni wezulu kumbe ngokwe timetable yezulu. So sesingathini mfundisi singakayikhatshana lapho singenisa ku Bible study ngesikhiwa kunjalo iBhayibheli lapho kuyafiwa la kumele uphathe usiba le umuntu abhale phansi ngoba ungathi uzakubamba ngekhanda is prophet less kunjalo kodwa kasiluthi simnandi kodwa sifuna ingqondo kunjalo ake siqhubeke uchasise ngayo i69 weeks liya siyabonga. So sikhumbula ukuthi i69 weeks leyi futhi iqunywa kule 70 weeks liyana sike sakhuluma ngayo. So ukuthi sesikhathesi i490 years. So ukuthi khathesi sesikhave uyezothi abalaleli sibe sonke. So ku 70 weeks yethu sesichazise i69. Esithethina i69 total yayo i483 years. Kusitsho ukuthi ku 70 weeks sesiselele anti 70 weeks sithethina i490 years. So ngathi 490 minus 483 so kusele 7 years. Yes. So kusele 7 years. Sikubambe khonapho. So sigcine ngapi ngokweminyaka sigcine ngo-AD 27 ekubhaphathizweni kukaJesu ogcotshiweyo okuthiwa nguMessiah ebhaphathizwa ukuthi aqale ini umsebenzi wakhe. Yikho sesikhona kathesi sikubambe khonapho. Sesiya phambili sitsho ukuthi iviki lesisele ukuthi kathesi sokusele 1 week ku70. Sokusele 1 week ku70 liyana ku 7 weeks. Asikhangele no verse 26.
ithi yona angicela sibale ngeBhayibheli lesikhiwa ngibona ngathi iBhayibheli lesikhiwa ngesikhiwa ngesilungu lapha ithi yena and after 62 weeks shall Messiah be cut off. Sime khona hapo mbili. Yeah. State no 3 score on 60. Score is 20. So 3 score in 2 weeks is 62 weeks. Yikho lapho osokuthiwa lapha. Ngibale ngephambili. Kuthiwa khona after 62 weeks shall Messiah be cut off. Kuthi uJesu uMessiah kuthi ucut off ukuthi uzabulawa. So kuthi uJesu uzabulawa ngemva kokubana sokudlule amaviki angu62 kusukela ngo408 BC. Yes. But not for himself. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with the flood, and unto the end of the war desolation and are determined. Right. So kukhulunywa lapha ukuthi uMessiah uzaqunywa. Indaba ecacisa kuhle esikhiwithi not for himself. uMessiah nxa equnywa la ukuthi ukuqunywa lulimi lweBhayibheli ukuthi uzabulawa. Uyabe engazifeli yena. Uyabe efela abanye abantu. Antu uyayibona indaba. So ukuthi kusitshela ukuthi uJesu ufa ngemva kokudlula kwe69 weeks. So ukuthi uJesu ufa ngemva kwa-AD 27. Ngoba ekuphelela khona i69 weeks. So ikho sesikubona lapha. Engcenye okunye lokho okukhulunywa ngendaba zokuthi kuzachithwa impi yombuso ohlaselayo siza kuchiwa kwakathesi kwenza ukuthi ungabi kunengi kodwa lokho sokukhuluma ngezehlakalo ezokuhlasela kwamaRoma ngemva kwa-AD 70 so siza kuyeqa kwakathesi singaphambanisa abantu asilandele umkhondo wona lo owe-2300 kunjalo so uverse 27 ngizayibala lapha ithi yona umbusi uzakwenza isivumelwano esiqinileyo labanengi okweminyaka eyisikhombisa ukuthi phakathi kwayo ayivale imihlatshelo leminikelo phakathi kwalokho ukuchitheka kufike umchithi so kukhulunywa ngamaRoma futhi lapha bazachitha ithempeli ngicela siyibale futhi ngeBhayibheli lesikhiwa 27 and he shall confirm the covenant with many for 1 week and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. Engesingama khona. So kuthiwa uzakwenza isivumelwano labaningi okweviki eyodwa. Esindebele ihle yathi iminyaka eyisikhombisa. Iviki eyodwa angithi 7 days. Sathi sithi thina umnyaka ilanga elilodwa limele ini umnyaka. So kuthi i7 days lezi sezisele iviki eyodwa yokungezelela ku69 ukuthi kube yi70. So kusithi ukuthi sesisalele iviki eyodwa ukuthi sifike ku70 weeks. Then i7 days lezi yi7 years ngiminyaka eyisikhombisa. So kutshoni ke lokho kuthi ukuthi kusukela ngo-AD 27 esithethina yikho lapho Jesu agcotshwa khona sesayelwe iminyaka engu7 ukuthi 490 years zethu zikwane okuyi70 weeks iqaliseke right kodwa kulento ekhulunywa lapha eqhakathekileyo kuthiwa phakathi kweviki in the middle of the week kuthiwa uMessiah uzakwenza njani uzawubangela ukuthi kume imihlatshelo leminikelo leyani ithe shall cause sacrifice and oblation to cease kanti imihlatshelo iyabe simiswa kuyini esibuyela futhi emuva ukuthi imihlatshelo le eyayisenziwa yayikhomba ubani uJesu ngezindlela izimvu zonke lezi nyamazana ezazibulawa njengemihlatshelo zazikhomba uJesu nxa sokuthiwa uzakwenza imihlatshelo ime ukuthi yena oyi-original yakhona uyabe sesifa angavele afe yena akusadingeki imihlatshelo so kusithi ukuthi phakathi kweviki le yokugcina uJesu uzakufa abe semisa imihlatshelo ngoba yena ongumsindisi uyabe sefile efela isono. So sesithini ke manje kusukela ngo-AD 27 sesiedela ihalf ka7 angithi sithe sokusele 7 years ihalf ka7 ngu3.5 so ungathi 3.5 plus AD 27 uyahamba uyefika ku-AD 31 phakathi komnyaka ka-AD 31 so kusithi ukuthi uJesu wayeza kufa ngo-AD kumbe kwakuthuza kufa ngo-AD 31 after 3.5 years so ngathi AD 27 plus 3.5 uyafika ku-AD 31 yikho lapho uJesu anjani afa khona kumbe abethelwa khona emthini waseCalvary. So lesikhathi sobethelwa ke sasivele siqanjiwe incwadi kaDaniel yalotshwa ngesikhathi sabo 600 BC kusithi ukuthi 600 years uJesu engakanjani engakazalwa so ngezindlela kwakhulunywa 600 years more than 600 years uJesu engakazalwa ukuthi uyagcotshwa nini ukuthi uyakufa nini kwase kwakhulunywa konke kwagcwaliseka njengoba kunjalo so 1831
phakathi kwe7 years yikho lapho Jesu anjani afa khona. Then unga edela 3.5 years ku AD 31 ususiya ku AD 34 yikho lapho kuphela khona i490 years kumbe i70 weeks. Yikho lapho umuso wamaJuda njengesizwe owanjani owavala khona. Yiko futhi umnyaka ababulala khona uStephen uNkulunkulu wathi kuthi thina kaliphendukanga. So kalisabizwa njengokuthi lisizwe esikhethekileyo. Kodwa wonke umuntu okhetha uJesu usebizwa kuthiwa ngoyesikhosini usengasindiswa. Akuthi uyichasise mfundisi indaba le. Bekuthi ngabule ndawo umgwembe lapho ukuthi ngasiyabhala abantu na uyabhala kunjalo ngoba nxa ukubhala so ngomlomo. Kodwa ke balaleli ugwalo engikhulume ngalo kuthiwa i-great controversy luyachasiswa ngumfundisi liyakuchasisa. Yikho nsithi mina nxa kukuvumela luthole. Mfundisi akukhulume kabanzi kancinyane ngendaba yokuvalwa kuka AD 34 kokuvalwa komusa wamaJuda njengesizwe i70 weeks liyana. Kanti yathi ukhuluma ngayo kunjalo ukuthi amaJuda njengesizwe ngoba khona abantu abakholwa ukuthi uNkulunkulu kusamele amise umbuso wamaJuda. Siyabo khonoko izinto engikhulumayo khonoko kungikhumbuza enye kwezinye ingwalo zamaJuda. AmaJuda kule ndawo lapha ababhale khona kwezinye ingwalo zabo abathi uqalekisiwe umuntu ozama ukuchasisa uDaniel 9 verse 24 to 27. Bathi uqalekisiwe ngoba bayakwazi ukuthi kungachasiswa. Angithi bona lokho besakhangelela uMesiya omuntu khona ezabuye. So bayakwazi ukuthi isiprofeti lesi siveza ukuthi kakho omunye uMesiya ngaphandle kukaJesu. Yikho besithi umuntu ozama ukuchasisa lapha uqalekisiwe ngoba bayakwazi ukuthi lokhu vele so kabafuni ukuchasisa. Kabafuni ukuchasisa. Kuyaphetha ngani manje? Asikwazi ukuthi bacabangani. Kodwa kuyachasiswa njengoba kuvezwe eBhayibhelini. So ngezinye indlela umbuso amaJuda njengesizwe esikhethekile kwedlula ngo-AD 34. Yikho amadoda njengabo Paul nxa eloba kuGalatia la kuRomans akusela mJuda akusela mGreek akusela umuntu wezizwe na akusela mJuda bonke abantu sebelingana phambi kaKristu. Oyamukela uJesu usengasindiswa kakusayi ukuthi igazi lakho ngelobuJuda kumbe ngelezizweni hatshi. So uNkulunkulu kasoze akhe umbuso wamaJuda emhlabeni. Khathesi sokulabantwana bako-Israyeli ngokukholwa okuthiwa ngu-spiritual Israel hatshi ngokwenyama. Yikho esingakubo. Kodwa ke singakuchasisa mfundisi ukuthi amaJuda amukelayo bayasindiswa kunjalo kabavalelwa phansi abavalelwa phansi kodwa kababuyi njengesizwe babuya ngamunye ngokukhetha uJesu njalo. Ubungathini nxa siyichiya ukugqitshwa kwali 2003 ikakhulu emaJuda ikakhulu umusa kumaJuda siyichiya nje. Esingakutsho ukuthi amaJuda labo balethuba lokusindiswa. Kodwa ayikho enye indlela ngaphandle kukaJesu. Indlela yokusindiswa nguMesiya nguye yenalo obhalwe khonapha okugcwalisa khona kanye kakho omunye ngaphandle kukaJesu ukugcwalisa lezi. Angithi ngiyathi mina ngindlela leqiniso lokuphila kunjalo akula muntu ozakuba ngaphandle kwami. Nasi indaba balaleli uJesu indlela leqiniso lokuphila. Nguye ovulele zonke izizwe abamhlophe labansundu abade labafitshane abalemali labangelamali. NgoJesu siyasindiswa. Siyabonga mfundisi ukusichasisela indaba kabanzi. Silokho siphethe incwadi ekaDaniel siphezu kwayo. Dibana lathi kuvikela izayo endaweni efananayo ngesikhathi esifananayo. Inkosi ilibusise. Siyabonga.